Nagaland Adui-ahoi long Karbi Arong rong thongkep sose dolang. Bogazan Subdivision Angkang Lakhain Korasi Borzan Constituency ke Parlopon Jasamet Nagaland Adui-ahoi long Karbi Arong Barim Amukha rong thongkep sose dolang. Lason si pinini phaipli mati jonga cheklo suri hini rank korapli army Karbi rong barimanong klemrapet abangku bangphia tumpen Karbi rong barim keparing berji pura pini Nagaland border krongpli atowar pi angkung kararong pi arong long Karbi Arong kepang thek mate tarbang thek kararong pi arong signboard eponlo Pini nilitum kararong piarong mate bang popularly ke bang khai tum ke chini ka do kawe pini ni record government record ka do kawe ke karagaon kula di lasi karagaon adim bang ke nilitum lalo je karagaon ko masi parogarong nang na arling amenda kali dalo mate lason si mane parogarong si tin rong lasi nilitum bang ke kararong piarong binak pasi kara ke rong pi ahokpet ke non het na kara kallo munit men lake kara gaung buke munit lo rongpi sang ho na silada kadu kabe pinia signboard long nini tum detail alla tumal lineage ko pima pu men kara pu men pen chenglok non kara so asu tum ano bhanda ke suman angdeng do anta nini tum pinia ni choboma ezibia sondro rong pitok an isi nini tum bangke ascending lo laso order pen nini tum bangke toklap lo lasi nilitum pini ladak labangsu signboard nangki nangkok labang la pulo je kararong pi arong phandet kalilu Nagaland border ari ke Karbi Arong rong koi thongkep dolang nonta lahai arong ke non het non dik pen arong kali ningkan pharo pen abat arong sai de wabito piniani lahai arong existence aphan isya kisung tana kisung dolo lahai arong ke reng thu bom ji aphan hidi kumi kawe pen chenglok longli phelang kawe pen chenglok ilitum dak achi the sim munitum la kiso lote ha ICU long do sondak thaksi ICU long do patient atum sondak thaksi la hai Nagaland border Karbi Arong jote niki ningkan pharo pen arong mokha ke none ki jut ki vir la pen ke existence kawe ji la sonsi ilitum thek ponlong da kararong arlo na sitame sang point di sang pointi parong do la so ing tiarong ta idon da vela ta pula pusi judlut la ave del asang pointi arat non idon doni dolang se tami lang tumta kopine arong men se chelad na kol arong pen mat arong asada kad dilo view del so na haksila kara arong ke dak pen la anlo la sorong important la sorong ke lapu sort na thu ke Dimapur dai laplo Dimapur pen ci border dun lo la sorong ke karagaon ke kararong piarong ke lasi la an important isi strategically ta la an important arong wo fit tame arong agarjen avi dal piniani het kisung ki boy busta la sorong fan karja avi bang in utan tum theglong le so na thaksi wo khong taru arong singkiling arong pencheng lok la sulong ka duk kawe isi leadership ta kawi lo logote arat mata kawi lo arata leader ke rat do nahi mate leader ta la si leadership tumta claim pon hai bang ta delo claim pon kang tung bang ta del la don fodon ke amen pen ke politics ta pathu ingtung bang ave bathe bang repik pik mate don ke ve rat phana ningi hai jot ke ni gu pilo thombak election dang hai ma puya tong chi mat tarong rang lo ne la si la so isu bang sitani li tum bang matha thulo non la pu nili long la che rap don pinangan do la hai ke thege ding atum nili tum non ove ke me tum nili tum bang chi matha pon thulo je ale bang ge mo apor anang li lete ale bang e tum me thang male bang le nang pipeta ale gi tum chi palong lo na wo bita first bang eli tum Karbi Anglong border Adui-ahoi rai komji bulote la rong barim ka dok kawe mokha an bang eli tum pareng pon thunai la an se la hai rong phanja kong horang pidunai pu matha pensi eli tum don pharo se arong kimlu Karbi rong barim pula horejan hada bagan along le ari sidu la sa rong ke hala dak nilitum almost success lo hala dak pendet nilitum nona bang ke kara sorphan jakong nang chi pithulo nilitum hin pen labang so 150 bosor so se arong 200 bosor do kaya rong phan nilitum hin pen ta thek thedet punata Karbi rong barim rat side lo nilitum an ke Karbi rong barim la horejan hin pen nilitum jakong horang nang chi pithu bom lo
nono bang lalo nili tuma target ke dak Karagao area sita don faru ko Karbi aku dakta palut tulipo sono haksi Nagaland border ari nili tumanga don suri so se Karbi nili tum ke target en elo pen ke chun da chun vekpo claim vekpo laso ke claim mi fansi nili tum pinyar ni ke signboard nang elo or fit sita me laso signboard along nili tum ki the lang ki tukang tunga bang ke laso Kararong Pierong ke la ke important thing an athe laso Kararong pi ke la ilitum coursing member jote niki MLC di member of legislative council tame hala so hut Shillong along alangli Mikir Hills pen ke alangli si first MLC member lo ke mani jon cheng lo Assam province hut government of India ek 1935 hut isi provincial autonomy pu isi pido lima all India pen hala so hut British akai hut ke British under long ke 11 province do laso pen Assam province pu isi lo non north east di laso long 1935 arona teng pen 1937 aninkan ke Shillong along hosut ke non Dispur ke lage Karbi tumalong lemati Karbi Buru tumalong lemati Rabha lai tumalong lemati Dispur long ke Assam capital da wan wela lage Meghalaya bang state tilong ha 1971 ofisi da ke capital nang siv mati hosut ke Shillong la eta me coursing member bura di alang ke first Karbi Anglong Mikir Hills ata 1952 ben alang li se manilo tabe 1937 alang li se first MLC members tame manilo laso ahu porong lo lake laso ahu po men ke labang alang lipiso men ke kave puta dolo laso ben aku kare puta do thulang la dak mola labang alang tum family matter le di apen alang kopi go sonma longan bang le pudam kallo sitame alang li hu porong lo alang li dipu bani bang bang ta ingnar ben sike bang bang hosu nili phi tum khata nang thandi kang kang lapen la hai timoge lake la alang li tum kadu ka beda chini lo isge laso coursing member ta apu adengan lang kara lang hupo lang tu ka po kara po aku doer lo ladak si latunge ho mikir pukon rong pipu ha 16th century mane British ta bang lang India lo laso nak hut penda laso rong pi tu mathe rong pi ge rong pi so gali latum ta arong pi the tan pinya ni ladak chiru rong pi rong long jitu la jitu sarong PEM oili tum district Mikir Hill district council long ta sarong PM jitu ki chudun long di alangli ta me da karasor lo alangli tum ta me kalang lo di lo lahai ni ling ke pan cha chetin lo di si la an mane CM ta me adonara parong side di lo Nagaland border ari lo piniani hala dak aku pumyang mopen Dimapur municipal council nathu Dimapur hala Durga Mandir along ke coursing member town committee office along केला के पिनियानी मारवाड़ी तुमसी दो थिबला है मारवाड़ी पट्टी बसीपु दिमापुर लोंग नस्ता में कोर्सिंग मेंबर बुरा यदि इले तुम कोर्सिंग तेरा हेम लो लगे नीली पाइटु मंदा बिग एक कोटा होन पथारी वीर चोट लो पिनियानी गाची ते सिम लो 1% लो कार बितु हातर लोंग ले लद्दाख ला करागांव एरिया डेट कलिलो नागालैंड बॉर्डर ला सवारी के लासी लासो 1% पेन कोसोन से ako 99% गबो नाइ थुई मा लाबां के नीली पे नंगली दायित्व लोंगलो काउंसिल फंडेड चंगहंग लोक नंगने काउंसिल फन के लके माजुक हेरो लेमो आर्लिंग थेनंग मान पसिता में काउंसिल दुंगे रोंग सेंग लाहाय लोंग बांगा ओपन के कुरी पिदुन इलु वफि जिदा इलि तुम लके रात दायित्व लो सिविल सोसाइटीज तुम इलि तुम दायित्व लो जे रोंग पारेंग थुई आथे बॉर्डर चिराय कोमी बले लाहाय रोंग पेंसी चेदान पुआथे पिना बानी इलि तुम रोंग कि मिसेंग को रोंग के एस्टैब्लिश 2025 इसियालाम लो ला 2025 फन के बांग राना बस्ती 1986 ना पकलेंग मुना हाला तुम सी इलि तुम हनंग थान थु रोंग पु nang tunge ra nang milang hot sut ke nang tunge balibo thar long lok si balibo thar bozar long si nang thek long long puk tu kok po la si ili tum first ke pareng nang ke la hai jitu kararong pison son 1858 de establish de sonang haksi bongrung SGB area se tame lata 18th century long no ili tum daittu lo je rong pareng thu athe border chirai komi bole la hai rong pensi chedan pu athe pina bani ili tum rong ki miseng pa rong ke establish 2025 isialam lo ला 2025 फन के बांग राना बस्ती 1986 ना पकलेंग मुना हाला तुम सी इलि तुम हनंग थान थु रोंग पु nang tunge ra nang milang hot sut ke nang tunge balibo thar long lok si balibo thar bozar long si nang thek long long puk tu kok po la si ili tum first ke pareng nang ke la hai jitu kararong pison son 1858 de establish de sonang haksi bongrung SGB area se tame lata 18th century long non kali lata soben no thong rong sitame sonak thak la soben singkiling sitame la hai ta 18th century alama kam side lo 19th century hu alama kam side lo la hai rong barim mokha phan ili tumbang legacy nang kok matu
mo ron ka chidan ka du ka we ka chingki chithan bunasan itum sia barim po lahaya rong barim phan an pareng thu erlo te la da khai pharu ge do rong non rong pharu dulu khai da khai pharu lo rong da rong pharu lu la dimapur komren an ge sida lahai de manan da itum sia ban nai chi khrong long po la si lahaya rong barim mo kha an phan pareng nai lahan lo nili tuma target lo la sinil tunga rong men chi da rong barim po la so rong barim da sinon don pharu thom su se lo initiative en pon lo apen rong barim lo nili thek long lo la da ka don pharu ne do bang pharu pho su se warrior do khai phan lok ka si songi tum erset prungset do de sang se tum sai de sidak long le nang en dun la si an negative aning tum ma sidak ave mani long le dalal sang son man ke ni tum la long le da pipon pe de lo nang hang dun do o rong barim long le pine sta ni tum da lang lo long le nang hang dun pen masin nang chi bohong bulu de so munit ke mo ni sige ini nang chi bohong ta bi phan lo lage nang pachun dun de phan lo po ma tha pa sin nil dum long le da pipon pe a hogalam lo la sin nil dum isi bang ke long le dalal nam ta request bang ge je na ne pen wang po bikhe ko a leng dum han fast bujai der lang adi parbo ka cheng le pu litum ot pon spon bom sita hai litum un chok sita a leng dalal dum han bang ke ilitum bang ke la bang si request je ke wang nang litum tike son wang porong a sorfan ber tikang itit po kati dam thui ke ko siala son ki dam to war nang thek long le ko na pe ne ajo phirlo daru bajo 12 baji ba tilu pe nam joy po ke kat thujui po next ar ni gari the nang nam po ko rong a sorfan nang ther po lasi rong a sola ai dum ben cheng long lel tum ka duk ka nil tum dak bang ke long le ta ki jor ta do olo ta chini pakka pu woi phit ta me nili tum bang ke ning chirui dosi mane pu men klang de na mane pu men klang de na mane bethang men klang de na la le ga chi phiri ga le la nili tum bang ke la lo je a hokpet phan le kle mang longri phan le kle mang ijot ki dam phan bang ar wi a side bi kong ar e side bang kam kle mo la so ko ma tha ben nil tum bang ke do de sang seven claim pon bom lo pen chun po isia message kimi ge la lo border Nagaland border ari bang ke nili le claim du na por ave der pon sa non ki claim an link hang tum do piglo apen la tum long sob document ka dok kave sob ready lo non rong kimi ki seng lok po la pen la solar project ki wa ni chon pro ke hoy sar tum ma phanda se request bang ke solar project bang asabo pending bi tha nil tum Karbi Arong seng la Karbi Arong seng pen don hajar sibba ka Karbi dak dulu te nil tum nang gedeng dun ji phan bor ipo de wan lagi sima wani 1.5 lakh ma wani 2 lakh ma wani sitami mo parok kona mana wani sawana ta far sabang nili tumbang cisik cidang lang ari so tumbang nili tumbang pinile karagaon la meeting nang doi bu hoptai sibelo nang khobor ama munit na ola inde bang kepleng ple lo pini da kararong nili tum mai ngi doi bu nili tum la bang tum bang lo bang kepleng ple da a phisi aku asap si bang koi ni jene teni nang pleng lo lan we la obostha la simo banili pule la hairong bari man ge ki thitang teng lo achi the sim chalo office tame lahai rong phan pareng jakong tipe tik ke ilitum Karbi Anglong border rayun ki Nagaland border ari aning je bas nilam theri Bogajan pen khorsing tika thari bot Karbi lai